Heve çemên gundêkanî mazê ne. Lê dayî bordûmanên firokeyên Tirkiye bûyne armanca pitir ji 6 roketan. û piraniyê xelkê gundê Navirê jî di dema bordûmanê de di nav rez û baxên xwe da bûyne. Dê dema durustkirina avê raportê jî dengê firokan bi nizmî li asmanê deverê de hate guhlêbûn. Li Ewma jî neşiyayîne biçîne cihên bordûman kirî. Ew hewlatiyên di nava rez û baxên xwe da li dema bordûmanê jî dibêjin. Ji nişkekê ve rez û baxên me hatine bordûmankirin û bi zorî şiyayîn giyanê xwe qurtal bikeyn. نمرکی دوم هات اما دست قصف کرو رمی کرو تقریبا نزدیکی از 35 سال گفتر و سال بس وقانه داد. اگه هو بیتن ام نشیم شنو ملکی خو ام نشیم ملکی خوشین کینو ام تو تینیره به ملکی ام نشیم شنو ملکی شین کین پو شروع مال ویران اموتی ول ویرا بور کیم چینا میشه چینا باشه رو يعني 68 روكيت نزيكي مدان ايك شوان كسا براي من ناف دابو يعني اس هندياتم كنت هواري بچم بو مايده دقا اسمام حتى بس بومبا باران فكري ازود جلدوها والد خوشوين يعني ام بيشي واي چبو انكو یه شهید بوی بس الحمدلله ام گشت نوری او و سیب سمان من ما بونا ناف دا الحمدلله میم سلامت بونو ایک جوان شاهد حالاجی دی بجید از او زاروکین خود ناف چمی دا بوینه دما بردومانه و چندین پرتین براجی به لاش مکتینه و ایدی جارکادی نشین قصه ناف رز و باغین خدا بکین و توصل خیلی دوی و تبچو مخبرتن لا والله مخبرت عادی خودی ولا غروي شو مكتب شو خوجينا شيء وشيء كو خنز كي ما بو كنا نجيب ما تقريبا 6 متر خنز كي زاويه ولا ما قاعد دبي شيء وطار زفريفا وقوا وصل غلي دون گنده کانی مازه سر به ناحیه چمانکی او تنه 4 کیلومتر ج ناحیه ناوری دوره چندین جار رز و باغین خلکی و جوکا گنده ناوری جی بوینه آرمانجا بردومان فروکین ترکیه خلکی گنده ناوری جی دی بیژن ایدی جاگر بردومان بردوام نشین رز و باغین خوشی زغبیر بکین لدای بردومان فروکین جنگی ان ترکیه اف چمل پشمن کو د کوینه چمن گنده کانی مازه سر به ناحیه چمانکی و نکرینه آرمانج و گوهبلاتی نوی گندی دی بیشن پترجه شیست روکتان لدردوری اوان چمان داینه و پرانی هولاتیان جی دناف چمن خدا بون جبو سخبیری کرینا رازو باغن خو نیت ولماری نارتی گندی کانی مازر سنور ناحیه چمان که